श्रीमत्कन्धारिरूढां त्रिभुवनमचलं श्रीयतां पूर्णं ध्याये दुर्गां मयाख्यां प्रतिदशपरिमितां नीतां श्रीगीतामहि ऋषिरुवाच सत्रादय सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवरिष्ठते जातां सुष्ठवो प्रणतिनां रसिरोधरां सा वाग्देव्याहर्षपुलकोत्तमचारुदेहा दिव्यायया ततमिदं जगदात्मसत्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्यानतास्मि दधातु शुभानिशान यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलङ्घलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रवतस्यलाया तां स्वाङ्गतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमतिन्यमेता किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवे सुचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु